Ngeja akajoniswe Simakade ahlele esihlalweni sakhe sebukhosi bazalane sisazothi nje bayethe wehlukile kunedingo lesendlule kito lapho uNkulunkulu asinqobele khona sambona ukuthi wehlukile akelinganiswa idibileni tethu inkosi likusizwe
bazalwane inibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu bengicela kulesikhathi samanje sukumile sihlabele ingoma sitovula inkonzo nemthandazo sitawuthandaza sonke tobe sengicela make siyaye God asivulele ngemthandazo emaphakadeni kazibulo yakho Nkosi lekhanyiselela abangcwelela bangekwabakho sinakaze sithi ekuseni Nkosi ludumo siluniketa wena wedwa Nkosi ngoba wehlukile babe wethu loncwele wehlukile kimeni tonke Nkosi siyakhosela kuwe ingani wena Nkosi uyasathi usifaka sonke babe makhwaphenakho siyabonga Nkosi Jesu nali lelibandla lakho Evangelical Church Mahwalala sinikele esandleni sakho nasekuseni Nkosi sivula nayinkonzo egameni lika Jesu sithi siyakumema yonkulunkulu ngoba nathi Nkosi kulendzawo sisensabeni babe sitofuna kuvalvi lakho Nkosi ngeqadi tidlebe tethu Nkosi sikuve bese uvula emehlo ethu Nkosi Jesu sikubone uyindvodza yokukhonda uyindvodza yekulamzelwa babe wethu loncwele siyabonga ekuseni Nkosi sibonga nanke manje kusivusa babe wethu loncwele akuyingothi singcono noma sihlakaniphile kodwa kuye ngemsa wakho uNkulunkulu wami lo msa wakho Nkosi usanele sonke ekuseni siyathandaza simoya oyingcwele sithandazela live lakho Nkosi ukuthi nalehla babe wethu loncwele alithole umhlabathi lothambile nalovunzile kithi sibantwana bakho egameni lika Jesu Kristu babe wethu loncwele ngena nathi kule nkonzo lonke lihlelo Nkosi sinikele esandleni sakho lesinemandla noma ngabe ngisiphi isimo besingasiphatamisa egameni lika Jesu sithi siyahlula yonke imimoya leqhithiwe leqhithwe nguSathane lentshontshe Nkosi into yakho nethi sitive babe deliver oh Lord ngalesi sikhathi imessage leqhamuka kuwe yenkulunkulu siyilinzele ngesineke egameni lika Jesu Kristu Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngaphambi kwenu ngiyabutlindo umfana intombi yangala esigodini sasemanyanzeni kephakeke sigaba
esikhulu lenginaso bazalwane ukuthi nami ngingumfana kaNkulunkulu. Ngime lapha phambi kwenu ngabazalwane ngitohola lihlelo akukho lokuningi lekutokwenza kuhola nje lihlelo kucela lolandzelako.
sithi bayethe wena lo hlele esihlalweni sebukhosi, bayethe wena lo wadala izulu nemhlaba, bayethe wena lo wadala umuntu ngemfanekiso wakho, bayethe wena lo wafaka umphefumulo wakho kuye, bayethe wena lo wamthuma emhlabeni, wathi uNkulunkulu wethu lengcwele akatale anze, uNkulunkulu wethu lengcwele. Sithi bayethe uNkulunkulu wethu lengcwele lo waletha babe sisombululo nalapho umuntu sekone khona, bayethe wena lo nemusa longapheli, bayethe wena lo nenthando lolumile kuze kube phakade, bayethe wena lo xolela umuntu usono sakhe, bayethe wena lo philisa umuntu ngisho babe aqonza ekufeni, bayethe wena lo sipha amandla imihla yonke. Sithi bayethe ngoba nguwe kuphela longakwenda lokho, nguwe kuphela uNkulunkulu wethu lengcwele, sikhonda wena babe sethembe wena, sihleli kuwe babe sihamba nawe. Sithi babe bayethe silibandla ngegama lika Jesu Kristu. Namanje mini babe setawuvala ivi lakho, siyathandaza simakathe, thulisa babe inhliziyo tethu netingcondo tethu ukuba silive, bese babe siyaliphila. Wendele buhle nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu. Amen. Angivusele bazalwane emini egameni la Jesu Kristu. Ngivusele umfundisi Tshele namake. Ngivusele bonke bobabe labakhona. Ngivusele bonke bomake labakhona. Amen. Ngivusele masingil adults lakhona. Ngivusele iyouth lekhona. Amen. Ngivusele children's ministry egameni la Jesu Kristu. Hallelujah. Bese bazalwane ngalokukhethekile ngivusela tivakashi tethu. Hallelujah. Hallelujah. Bathandekayo nangabe ukhona lo ufika nje kokuqala Evangelical Church eMahwalala, bengawucela lapho ukhona khona umane uphakamise isandla sitokwemukela ngalokukhethekile. Hallelujah. Nangabe uyaqala kufika Evangelical Church eMahwalala, hallelujah, nawe mfowethu siyamukela mfowethu Evangelical Church eMahwalala. Sithi ke don't feel at home, be at home. Hallelujah. Don't feel at home, be at home. Hallelujah. Kusekhaya endlini yasimakathe bazalwane lapho wonke empemukeleke khona. Hallelujah. Bathandekayo sinetivakashi tethu leti cha phela cavetonke bazalwane. Hallelujah. Kepha ke bazalwane ngiyathemba nonke nje ngiyanibona, solo ngiyanibona nje. Hallelujah. Fundizwane makezwane siyanimukela egameni la Jesu Kristu. Bengawucela nje kunipha lithuba bathandekayo ukuthi nivusele libandla. Hallelujah. Ngoba phela mfundizwane uhamba yedwa nakasuka la. Hallelujah. So tasicocela ke mfundizwane ukuthi awuNkosi yami wase sewuba muhle kangaka. Hallelujah. Siyacela bathandekayo mfundizwane namakezwane nide ngaphambili nidovusela libandla. Asibakhuthaze bazalwane ngengoma lebafanele. Hallelujah. Angiyati cha sivakashami bazalwane, ngicela nisikhuthaze ngengoma. Mfundisi Mohammed namake babe Tshele namake Tshele ngona Elder Matosela. Siyabingelela kubobabe, siyabingelela kubomake, siyabingelela kubantu labasha bathandekayo, siyabingelela ku-Children Ministry, siyanibingelela nonke bathandekayo nani lenisivakashele sanibona negameni likaJesu.
Amen ubaqale ngacela kazi phela abathandekayo. Mina ngavakashi. Amen. Abe uthi nje bathandekayo kaze ngagcinakala. Kodwa ngisindo thana ilahleko bathandekayo ngiko ke labavakashile labasecela ukufanele amen ube mkhulu bazalwane. Uthi ke baba Mohammed ngahamba ngedwa. Amen. Bathi sekawa kodwa bathi sekahamba ngahamba ngedwa kodwa nje sengifakazi official ngayikho. Let's like a soldier. Because I am the winner. I am the winner. You are the winner. So ngibathandekayo siyabonga kakhulu mfundisi Mohammed make nebuholi bonke lobukhona la sibonga beke kuthi lamhla bathandekayo sithi kucuphuka le industry etimbutini ethulwane bathandekayo sibe la ekhaya bathandekayo sibonga ke kusemukela sibonga kusiniketa lelithuba ngiyamthanda Jesu bathandekayo ngasinziswa le emuva kubo 2005 nangisinziswa bathandekayo nami bengingacondzisisi kahle lokuthi ngenda kodwa nje along the way uNkulunkulu moya longcwele bathandekayo waba muhle wakufundzisa ukuthi yini lento lengithi ngingenele yangethwala ke Nkosi bathandekayo sine sisuka ekhaya bathandekayo lala khona bathandekayo azange sesike sibone umshado azange sesike sibone kulotsholwa kuphuma tinkombo kuyolotsholwa sine besathi ukuthi ekhaya bathandekayo nangabe nje bathandekayo uhlatshwe inkomo kusuke kufiwe sidleke inyama bathandekayo ngoba kusuke kufiwe bathi uNkulunkulu lovula indlela
nalapho ingekho khona. Yes, Lord. uNkulunkulu lonemandla onke bathandekayo. Nasicala bebacabanga ukuthi siyadlala. Yes, bebacabanga ukuthi siyadlala ngoba bebangayi-understand lento nami bengayi-understand bathandekayo. Bengithukuta lokuthi kepha nase ukholo bathi kufanele ukuthi kuhambe kanje. Kepha kutawuhlangana kanjani? Hayi bathandekayo. Lo ngitikhonela yena. Yes, Lord. Lo labe khona umhlaba ungakabikho. Lo wehlukile longalinganiswa. Bathandekayo wethembekile. Ukhona uNkulunkulu. Siyabonga bathandekayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sikhondile la khaya. Ngikhondile la ekhaya bathandekayo. Sikhathi bathandekayo yes bathandekayo makhanza kona nababa bemotha nalabanye nje bathandekayo kwaba kuhle kwaba mnanzi umfundisi tshele sikhonda kuba walana bathandekayo sithe emthandazweni ngabo lesithathu bathandekayo siyambonga uNkulunkulu nabo babe siyabonga bebahle badla inhloko bathandekayo bebangibida ngababezwana bathandekayo kodwa hayi bathandekayo siyambonga uNkulunkulu boba bekungangicwaye sonke ke siyabonga kakhulu bathandekayo lesikudele kakhulu bathandekayo ngaphandle nje kwalokho ukukhonda kunye nani sivele la uNkulunkulu bathandekayo kuto ubonga beke kuthi bathandekayo nasi seke kulomsebenzi bathandekayo lala khona bathandekayo ngawina khona bathandekayo siyabonga ukuthi bazalwane nedada sisekela siyibonga imithandazo labanye noma kulotsholwa bathandekayo bebasinikelela imali nangelanga lelikhulu bathandekayo labanye bebangishayela babude bathandekayo siyalibonga libandla lasinikelela bathandekayo lakhombisa beke ukuthi liyasithanza liyasekela liyayisekela nalento bathandekayo lesiyenda benifisile vele kakhulu bathandeka ukuthi kwendeke ngisesela bathi ke bathandekayo lihlelo lwaNkulunkulu bathandekayo kwasekuyendeka kwendeka sengingale ethulwane kodwa nje bathandekayo siyambonga kakhulu uNkulunkulu sathi thola imali bazalwane bashayela basihalalisela nabanye basifisela ukuthi kwendeke njani na kuhambe kahle sesiyabuka ke sibuka netipho bathandekayo solo nje bathandekayo uhlangitshela noma ukuthi hawu nakulokunye lokho ke kubuya kuphi lokho ke kubuya kuphi bathandekayo siyabonga bathandekayo so ke kunishayela nonke one by one bathandekayo sibone nje beke ukuthi noma singakakushayeli kodwa nasitholele lithuba lekufika la sibonge sithi nje bathandekayo senajani na siyanibonga kakhulu siphukuphuku ke bathandekayo bengathi ukuthi bake bathandekayo kutawubuda kuqala ukuthi senele uthi ke Jesu siphukuphuku bathandekayo seyisente ngazuthi bekuvele kufanele manje ke uthi ke Jesu sekabaphilisile bani uthi ke hamba niyotiveta kuba priest bathandekayo uyabuya ke lo uthi utobonga uthi ke Jesu sebaphila bani baphila nabanye kazi benikasilo yini ishumi bathandekayo manje ke nathi bathandekayo sitonibonga kakhulu sibonga nje imithandazo yenu sibonga bukhona benu siyabonga bathandekayo imali lena sinikelela yona bathandekayo labanye bathenga leto tipo siyathokoza kakhulu ngathi uNkulunkulu bathandekayo anganibusisa angisho nalivesi bathandekayo bese sihlala phasi ngoba kule viki leliphelile besibonga kumathapha kulela besibonga kamanzini namhla sila kumahalala next week bathandekayo asad noma sidabala noma sitawuyethulwana ngoba bathandekayo kulamala ngumuntu useliving babe Muhammad now leave verse lilapha ku 3 John wesithathu bathandekayo
sehluko sinye livesi lakhona lesibili lithi wena lothandzekako ngiyakhuleka kweke kuthi konke kukuhambele kahle phile kahle njengoba uphilile nasemoyeni ungumthandazo wethu ke bathandekayo kweke kuthi ngenxa yalolusito lena siniketa lona ngesikhathi sitsingile bathandekayo shengazuthi uNkulunkulu anganindela umusa bathandekayo kunihambele kahle bathandekayo kiko konke lenikwendako nako konke lenikuplanako bathandekayo fane kunihambele kahle siyabonga bazalwane amen. Hallelujah. Hey. Yabona indzaba yemawina. Ngicela makhelwane wami ngithi makhe. Yingathi nawe uyiwina. Hallelujah. Bathandekayo Genesis chapter 9 verse 1. Singene evini lenkosi siyabonga bathandekayo sibonge band praise team. Kusikhonda bathandekayo. Maye kuhle bathandekayo nasimisela emsebenzini wethu lesiunikwe inkosi sitimisele sihlelele kahle bathandekayo ukuze konke kutawuhamba kahle. Genesis chapter 9 verse 1 usavula kumbula kule indzawo waphuma simemetelo sithi bonke balimi abahambe bayawutshala sase siyaphuma lesinye simemetelo sithi akulethwe konke lokho labakuzuzile kulokutshala kwabo kwangazuthi bekukhona lobekahleli esihlalweni lesithide abuka lenzuzo yaloku labakutshalile haleluya manje ke ngikhumbula umyaleto weqala ngqa uNkulunkulu la unika umuntu uthi be fruitful and multiply and fill the earth hallelujah and subdue it kungako bazalwane sitawufunza lelivesi phasi sahluko lesithi be fruitful hallelujah be fruitful ndacela bekhona sifunzela ngesiswati uNkulunkulu wambusisa Noah kanye nemadvodzana akhe wathi kubo dalanani nanze nigcwalise umhlaba. And God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Hallelujah. Live last magaze leli bazalwane libhalelwe thina elilungele thina futhi liphilisa thina. Nemhlabeleli number 73 emaqilongweni lengicabanga ukuthi ungangisita kuphekeletela lo mlayeto. Vuthisa Jesu umlilo wakho wezuphosa emhlabeni usithele luthando lwakho sivuthe njalo emoyeni yibona ube inhlasana Say
Bahlabeleli ivuthisa Jesu umlilo wakho. Wenza ukuphosa emhlabeni. Bese lapha ngasekugcineni ikhuluma ngalendzaba ukuthi kunemsebenzi lekufuna siwende. Wekuhambisa indzaba kaJesu. Tinsuku takho tingakapheli. Lapha bathandekayo la sifunza khona kufika lesithombe sefruit. Uthi ke lo mbuzo yini ifruit? Empeleni nangakubuta sithi tamatisi liyini ngabe ungathi yini, is it a fruit or a vegetable? Kela kusho bazalwane tamatisi is a fruit. It is a fruit because it has a seed in it. Manje ifruit bazalwane by design uNkulunkulu wayakha ukuthi ifruit itala lenye fruit. Sanibonani bathandekayo. Uthi uNkulunkulu be fruitful and multiply. Lapha bathandekayo na ukhuluma ngefruit ngiko kulesihloko angamfakilo and multiply. Because by nature ifruit nayenda lokhu lekufuna ikwende ita multiply. Be fruitful. Bathandekayo Genesis chapter 1 uyasichazela Mose lobhalako la. Lomunye utati buta singabe Mose yena beka kuphi. Kepha lesiconza ukuthi uNkulunkulu wamvetela ukuthi kwendekani ekuqaleni. Ngaka ukuthi lithi lelivi la uNkulunkulu Genesis chapter 1 verse 28 lapho 27 uthi uNkulunkulu asende umuntu asifude. Bese liyasho lithi uNkulunkulu wamdala umuntu ngemfanekiso wakhe. Wase uthi uNkulunkulu ke be fruitful and multiply. Lokusho ukuthi bazalwane le nature yalomuntu ithatha lesimo saNkulunkulu nakathi uNkulunkulu be fruitful. Kusho ukuthi kunembewu uNkulunkulu layibekile kumuntu. Lekufuna ukuthi ithi ikhule ithele sithelo. Bese naleso sithelo sithela sithelo. Naka bathandekayo Lego Genesis, this is the very first command that is given to men. Uwasho lamagama uNkulunkulu ukhuluma na Adam base na Eva. Uthi be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Lokusho ukuthi ngalamafishane uthi uNkulunkulu yenda my likeness to fill the earth. Manje kwasekuba lenkinga. Sekungena sono. Base ngaqali nje nemsebenzi kungena sono. Sono siyamdukisa umuntu simkhweshisa kulenthando yaNkulunkulu lesimo sihambe sifika ekubhedzeni lapho khona wathi uNkulunkulu hayi khona lele sekubona la is not my likeness. Lithi lelivi bese kugcwele bubi bese kugcwele budlwangudlwangu lamhlabeni bantu ngathi sekude iorder. Kwafika lapho khona athi uNkulunkulu ngiyawati mina ama factory settings. Ngidawuthi nje reset. Because lo muntu lengimbeke emhlabeni akasakwendi lokho lengimthume ukuthi akwende. Ngithe mina be fruitful. Lokusho ukuthi ngithi mina spread my likeness in the world. Angasho ukuthi spread evil in the world. Akasho ukuthi spread violence in the world. Kodwa uthi spread my likeness in the world. So ufika lapho khona uNkulunkulu athi wangathi kufuna ngifake ama factory settings la. Sesike sibuyele emuva. Sicalele phasi kabusha. Manje bathandekayo la sifunza khona sifunza lapho sifunza ngokuthi uNkulunkulu wehlisa imvula. Wehlisa imvula yathi ngeke naka bazalwane nangifunza le verse kuthi kulamalanga sikhala ngekushisa. Kodwa kusibalanga mangaphi? Labe sithi Nkosi nani namaneli balele nje 2 days ngimane ngikhona komisa nayi washing lese ingaka.
kodwa lengubukako lana lithi uNkulunkulu wavulela imvula tana 40 days and 40 nights. Emva kwaloko lasinoma selimile kuna kuthiwa kwaphela 150 days. Solo kungabonakala lutho lapha. Mani ngoba umuntu bekakhweshile enzaweni yakhe. Umuntu bekangakayendile inthando noma angakafulfill lokho uNkulunkulu lambeke kusakwena. Ngaka kuthi bazalwane nasetimpilweni tethu kuyenteka kube ne season of rain. Lapho khona ube bathe Nkosi yami kodwa Nkosi lemvula lengivako iyawuphela nini? Ufisa ukuthi Nkosi nani ngamanje nje libalele in my life kukhona lengakwenda nami. Manje ke lapha ke sikhanza lapha uNkulunkulu ukhuluma nale family, ifamily ya Noah. Ngicela sinake bazalwane nawuya ku Genesis chapter 8 likhuluma ngekuthi le Bible tathi letimvula nasetiphelile Noah sekathumele lapha letuba lelahamba labuya lapha nalelicembe lase liyahamba letuba lisabuye lithi Noah wahamba wayewakha i-altare wase wenda umhlatshelo kuNkulunkulu wase uNkulunkulu yasho ukuthi angeke ngiphinze ngifike kule level le ngeke ngiphinze lapho khona ngidawufike ngithi everyone asengithi reset kodwa lengunaka kubazalwane lithi le Bible but Noah found favor in the Lord. Ngoba when you find favor nale tono takho uNkulunkulu angathi uthi wena kanjani kodwa nyalo siyathi ukuthi ngingathi ya Jesu nale tono bese kuyagezwa and you find favor. So lapho bathandekayo la sifunza khona sikhanza the only family beyisele. Ngicela ukunake lokho. The only family lebeyisele. Ngithi lokho bathandekayo asikunake ngoba nangabe uNkulunkulu athi lapha and God blessed Noah and his sons. Kusho ukuthi sonke lana bathandekayo si product yanaba abantu ababhalela. So the blessing, the command that was spoken to Noah and his sons nakithi ya apply. Sanibonani bathandekayo. Cela sesike sibuke tintfo letimbalwa letinakako la. Kweqala lithi uNkulunkulu waphusisa Noah nemadvodzana akhe. Lapha bengayinaki lendzaba bathandekayo lokuthi ngangiyake ngithathe nje ngithi uNkulunkulu waphusisa Noah. But lithi lelivi Noah and his sons. Ngase ngibile emuva ngathi hayikhona kodwa lekuqaleni kodwa wabusisa bani ngakhanza lithi and God blessed them Adam and Eve. Manje sengiyabona ukuthi wo lendzaba yokuthi simultiply lokukhona baNkulunkulu indzaba yethu sonke. Akhathalekile mbanga sekhaya noma ngabe ulimuslim nawe usitukulwane sanaba lababhalwe la. Noma ngabe ulihindu nawe usitukulwane sanabantu lababhalwe la. Noma ngabe wena uthi hayi mina ngibuka sindvu nawe ulesitukulwane lesila. Noma ungathi wena mina cha kude nje ngikholwa kodwa nawe kulesitukulwane. Lokusho ukuthi lapha lo lokupitwe uNkulunkulu ukuthi sikwende nawe kuyabida. Lithi uNkulunkulu wababusisa Noah nemadvodzana akhe. Wase uyakhuluma uNkulunkulu. He said to them, Nakabazalwane ukuthi God speaks. Uthi lapha uNkulunkulu khona kungatoba neconfusion. Khona kungatoba nekuthi hayi mhlambe yebo ngathi wemukele umhlatshelo noma umnikelo wami. Kodwa uNkulunkulu sokhuluma lamagama la specific because God speaks. And God still speaks today. God can speak to you. Uyakhuluma uNkulunkulu ngelivi lakhe. Uyakhuluma uNkulunkulu uthandaza kuye. Uyakhuluma uNkulunkulu ufunza nakulabanye. Akhulume nje nempilo yakho ukuthi kodwa wena ungayimultiply kanjani le image yaNkulunkulu emhlabeni. So uNkulunkulu uyakhuluma.
So uthi ke lapha uNkulunkulu kibo, be fruitful and multiply. Hallelujah. Ngani ngoba bazalwane sithe a fruit bears a seed and a seed multiplies. Uthi Jesu nakaqedza kwenta lo mfanekiso walenhlanyelo leyajiko. Nasachaza uthi yini lenhlanyelo? Uthi the seed is the word of God. And bathandekayo lapha nakathi uNkulunkulu kubo, he speaks a word into their lives. He speaks a word into your life. And that word needs to grow. That word needs to show. That word needs to become a fruit. If fruit labatayibona abantu. The fruit ibhaliwe lapha Galatians. The fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Bese lithi ke against these there is no law. Hallelujah. Against these there is no law. Losho ukuthi bazalwane nangabe utaba fruitful ngisho nemthetho ngeke ukhone ukubamba. Uthe make motha lapha ekseni iBible study abekisa. Kulenye indzawo nabo bathi bayoshumayela. Wefika lo mnikati wathi ngidanibophisa nini? But what happened? Nothing. Because they were doing the word of God. Kaningi bazalwane leli verse nasilifunza leli yebo belikhuluma about the procreation, yebo belikhuluma ngekuthi dalanani nanze in number, but also spiritually lithi labantu lenibatalako akube bantu labamadiko uNkulunkulu. So akusiko nje ukuthi singeda nombolo, kodwa singeda abantu labanalembeko lelive laNkulunkulu, bantu labatawushumayela live laNkulunkulu, bantu labatawuphila live laNkulunkulu, bantu that will multiply themselves in others, because that is what Christ called us to do. Bese lagcineni sekukhuluma ke ngale scope ke manje ukuthi lesithelo sakho akusiko nje ukuthi sale ekhayikini, uthi and fill the world. Lokusho ukuthi lapha bathandekayo when we are fruitful ngilapho sifuna letinto taNkulunkulu, ngilapho sikhula khona kuNkulunkulu, ngilapho le gift yethu uNkulunkulu ayikunike yona iphakama, le gift ibonakala, le gift isebenza umhlaba wonke uzuze, not just like Mahwalala, not just like Babani, not just like Swatini, kodwa emhlabeni wonke. Hallelujah. Uthi ke kulaba kuNoah nalamadvodzana and fill the world. Nakabathandekayo ukuthi kunalendzaba yesihogo nakathi uNkulunkulu fill the world with my likeness, ufakazela lokuthi bazalwane lesihogo asakhelwanga mina nawe. Sihogo sakhelwa Sathane yena yedwa nalethi ngelosi lakhe. Kodwa Sathane ngalokuba nguye nalobona lanawo ufuna ukusidonsa nathi siye lesihogweni. Kanti uNkulunkulu akasitalelanga lokho. Kungako athi thina lesinale live lakhe, thina lesimvile samlalela, thina lesimukele Kristu Jesu, akube ngithi lesitawuphuma emhlabeni sithathe lembewu lesinayo sibe in the environment la itawukhula khona, lesithelo sibonakale, bese siyaphuma sitshela nalabanye sihlanyela lembewu. Iyachubeka live la simakathe liyakhula, bantu bayaphenduka, bantu bayeta uNkulunkulu, bantu bayasonzela uNkulunkulu, bantu bayaphila uNkulunkulu, ludumo lonke libuyela kuye. Uthi ke and fill the world. Hallelujah. Manje ke bathandekayo nginaka ukuthi lapha kunalenzaba ye Great Commission. Sithe bazalwane le weekend yamhla ka 20 to 22 February sidabe sinema weekend revivals. Lapho khona sithi a new thing. Sithi ke ngalomhla ka 21 sifuna ukuphuma sihambele emakhaya. That is the Great Commission. Kodwa lengunaka ukuthi lenza bayile Great Commission, le message mbamba yaqala lecaleni ngoba nakathi uNkulunkulu uAdam be fruitful and multiply. Usho kona lo ukuthi phumani niye emhlabeni niwenda abantu babe bafundi babo. Nakakhuluma lapha kuNoah lamagama lawo nafunza le chapter kwehla nayo apho uphinzaphinzwa uthi uNkulunkulu phumani go be fruitful and multiply. Uyasho ukuthi ngabe kunani ubanika isiqiniseko, kodwa lengunaka bazalwane ukuthi
naNoah naye njengemuntu naye wende maphutha ufika lapho uNkulunkulu khona sekathi cha sengidawo ndazivumelana ke manje naAbraham nyalo ke angisendi naNoah nebantu bakhe senginda naAbraham nemndeni wakhe. And it is through Abraham that Christ is born. That's why now buka incwadi ya Luka ubuyele emuva ngibuyele emuva ufuna ukukhombisa lokuthi le line solo yipho yinye ngani ngoba lo mlayeto of being fruitful and multiplying solo umile. Nakunendvo umuntu ladalelwa yona ukuthi abe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Nakunendvo umuntu ladalelwe yona ukuthi ahlukane nesono. Nakunendvo umuntu ladalelwe yona ukuthi afune simakade. Nakunendvo uNkulunkulu ayifuna ngomuntu ukuthi afune bukhona nekufanana naKristu Jesu. Ngani ngekuthi avume kwakhiwa uNkulunkulu. Moya lengcwele akhuluma nempilo yakhe imihla nemalanga amakha amcondzisa ukuthi cha kuyeshalana lokho umntwana sekhaya akusiko kwakithi bese umfundisa indlela lengiyo ukuthi thine sinale mbewu yelivi laNkulunkulu lekufuna ukuthi siphume silishelishe nemhlaba wonke bantu basitakale bantu bafike eKristu bantu bahlale eKristu bantu bakhule eKristu. Be fruitful. Hallelujah. Bese bazalwane nginaka ukuthi lenzaba yefruit lenzaba yembewu lenzaba yesihlahla indlela vele uNkulunkulu akhuluma ngayo uthi Jesu lapha kuJohane chapter 15 I am the vine and whoever attaches to me sengiyaparaphrase abazalwane uyawuthela sithelo esikhathini lesingizo leni ngoba ngumcoka ukuthi ukusiphi isihlahla ngeke bazalwane sihlahla samangoza sithelepelepele akwendeki sokumcoka ukuthi ube kulesihlahla lesiniso lo mvini uthi Kristu nguye lokusho ukuthi uthi ihlalani kimi nami ngawuhlala kini nanihleli kimi lesithelo lesitawuphuma kini ngilesithelo lesifunwa ngibaba eNkulunkulu nantawuhlala kimi lesithelo lesitawufuna lesitawuphuma ngilesithelo lesidingwa ngumhlaba nantawuhlala kimi nitabe nenda lo msebenzi waNkulunkulu nantawuhlala kimi mina ngidanike amandla to be fruitful and multiply. So ke kwemukela Kristu sicalo salendlela of being fruitful kuhamba naKristu indlela yakhona nangabe ufuna ukuthela uhlala kuKristu uhambe naKristu ukhule kuKristu yindvo letawena show ukuthi lesithelo losithelako ngulesithelo lesifuna ngibaba eNkulunkulu. Ngithele ekucaleni bazalwane babitwa abalimi batshelwa ukuthi abalimi base bayabitwa kwathiwa ake nibe noveta ukuthi nithole ini nangifunza lo mbhalo kimi kuyabuya ukuthi liyeta losuku uthi njengoba bengunikile insuku tekuphila emhlabeni ngathi be fruitful kuyafika kuthiwe baba Muhammad ake usikhombise etinsuku entathu emhlabeni siphi isithelo sakho. How did you multiply the seed that I gave you, the word of God? Ufakazele bangaki shumayele bangaki uinfluence bangaki usite bangaki ngale livi laNkulunkulu the seed the word of God. Akusiyo umsebenzi bazalwane webafundisi kuphela akusiyo umsebenzi wabomake mkhokheli akusiyo umsebenzi wema-elder akusiyo umsebenzi we-church board kodwa ngamunye nangamunye wethu kunembewu lekhona kithi the word of God. Ngakho be fruitful and multiply and fill the earth. Nguloko uNkulunkulu akufuna ngokithi. Asikasinziselwa nje bazalwane ukuthi sitohlala la. Yebo sitawuhlanganyela ngale khasi sihlanganyela ngato. Kodwa ngiyabita ukuthi siphume siye emhlabeni. Siyawufuna labo labalahlekile. The seed, the word of God is in us. It's in you. Moya lengcwele uhlala kuwe. Moya lengcwele utakunike amandla. Moya lengcwele utakweluleka. Moya lengcwele utakukhuthata.
Nanoma uthi uyafika uve ngathi abakuva. Kodwa nje wena kwakho ukuthi wethembeke. Kwenda lokhu uNkulunkulu akushilo. Uthi be fruitful and multiply and fill the earth. Kungako bazalwane ngithe mina sonke lokhu sila sabuya kunasitukulwane lesikhuluma ngaso. Kuthi usitukulwane sahem noma sashem noma sajafet akusasiko lokho akusenenzaba. Kodwa ngithi namhla buka ukuthi kwathiwa be fruitful and multiply. Bandla kumahwalala. Sithi this year we want to grow in the Lord. Part of growing in the Lord ukuthi unikele ukuthi nawe uhambise inzaba kaJesu. Ungakwenda. Lokho siphuma lapha nje ungakwenda, usaye ekhaya ungakwenda. Usendlini ungakwenda. Usesikolweni ungakwenda. Usemsebenzini ungakwenda. Ngoba lembewu ila kuwe. Nesithelo sitawubonakala. Bantu basihle. Bantu bambone Kristu aphila kuwe. Bantu bafuna ukusonzela kulo Kristu. Kusinangabe impilo kuKristu ikanje. Hayi mina la ngikhona kwangathi ngilahlekile. uNkulunkulu akanamdustbin wemuntu. Noma ngabe sekonakele kwafikaphi. Kodwa nje ngekuvuma Kristu Jesu njengenkosi yakho. Yena ngayisebenza impilo yakho. So lekudzinga uNkulunkulu ukuthi wena njengoba umemungeli be fruitful. Be fruitful. Be fruitful. Ngicela sisukume bathandiweyo. Sitawukhuluma kanye. Akunenzaba ukuthi ungibani, akunenzaba ukuthi ngapha eminyaka. Na unalelive kaNkulunkulu. Unale mbewu ledzingekile. Kwakho ukuthi uyikhulise. Kwakho ukuthi uthele isithelo. Bese lesithelo usinika abantu. Batawudla nabo. Lembewu bayithola nabo bayimixe mbili. Uthi Jesu go and make disciples. Ema disciples balandzeli baJesu. Yindlela lengeme awugraduate. I-graduation yakho kufa kwakho noma kubuya kwaKristu. Shokuthi usaphila la emhlabeni lokuthi sebasinzisiwe sekwaNkulunkulu lo lokunye sokwendile kwakho ukuthi uchubeke uthele isithelo. Be fruitful. Be fruitful. Naka ukuthi bazalwane njengoba nje kuyisamanyalo utawuthi yafika kumbe kuleli khaya wawujwayele ukuthi lapha kuthengiswa bomangoza labamnanzi kakhulu. Uve lo mnikati athi hayi lo nyaka bengisijova lesihlahla ngoba singasatheli kahle. Ngenteka kube netimo letawenda ukuthi lesithelo sakho bese siyonakala. Kodwa makabongwe Jesu Kristu. Lo bekakhona naye nakhulunywa lamagama
kuthi yena wathi mina baba ngiyaba ngummeli wabo kuthi nangabe kukhona lo sekona lesithelo bakhona kutakuwe uNkulunkulu wena bahlala Ngendawo nawo khona namhla uthi bazalwane ngicabanga ukuthi bengithela kepha nje kukhona sengiyeva kwangazi ukuthi lesithelo sami asisadleki kahle Ndawucela nje ukuthi sikhuleke kunye nawe namhla emini ngoba uKristu Jesu losipha lamandla ukuthi sithele ngekwethu ngeke sikhona ngoba lembewu ayisiyo yethu Ndawucela sivale emehlo bazalwane nanga bukhona lothi ngicela nje fundisi nithandaze kunye nami kuze ngilothela njengoba uNkulunkulu abheke uthi ngithele Wakusho boNoah nemadodana akhe kodwa siphonza kahle ukuthi sonke sisitukulwane salabazalwane kwashiwo kuwo lokusho ukuthi nakithi namhla solo umile lo mthetho ukuthi let us be fruitful and multiply Ngicela bazalwane umfundisi wami ethi ngempili ade sikhulekela sibongele live hallelujah Sithandazeni bathandekayo Baba wethu longcwele Yise wenkosi yethu Jesu wena lonebukhosi wena longumdali wethu wena losati konkosi beke kuthi sithingani usidale uNkulunkulu lophilako wasibeka kulomhlaba wasipha insinziso with a purpose and one of the purposes ukuthi babe wethu longcwele sitalane sanze uNkulunkulu lophilako physical and spiritual Babe wethu longcwele siyabonga sesivile kweke kuthi siyadzinga kweke kuthi sitale kamoya mane singakatali kubita kweke kuthi ngosi sikhule uNkulunkulu lophilako silungele ngosi kukhicita Babe wethu longcwele uthite ngosi asende bonke bantu babe bafunzi bakho siyeva babe kweke kuthi uNkulunkulu lophilako uthite asitalane sanze na spiritual imbewu uNkulunkulu lophilako lele kufanele kweke kuthi siyikhicite kube ngilena uNkulunkulu lophilako lengumfanekiso wakho siyabonga babe wethu longcwele kusiqisha ngelive lakho babe wethu longcwele siyabonga kusikhumbuta kweke kuthi kulomhlaba babe wethu longcwele asikaka sinziselwa njengosi kweke kuthi kufanele kweke kuthi sibone umbuso welizulu ekugcineni nje kuphela kodwa babe wethu longcwele usisinzisele kweke kuthi sibe responsible babe wethu longcwele sende lokho ngosi lobheke kweke kuthi sikwele babe wethu longcwele siside njengelibandla lakho akungene lokho uNkulunkulu lophilako emoyeni wethu uNkulunkulu lophilako kungasiniketi babe kuthula Yesaya yababe yebe kuthi uNkulunkulu lophilako sithi nami babe wethu longcwele ngifuna ukukhicita njengoba ngosi ingilembewu lele yabusiswa kwakhulunywa sibusiso etikwayo emandla ebekuthi babe wethu longcwele ngikhicite emandla ebekuthi ngingete ngakhicita babe asebuthenini mine babe ngiyasemukela inlesibusiso siyabonga babe kweke kuthi warelease sibusiso itikwetimbilo te
babe wethu longcwele ku-possible kweke kuthi babe wethu longcwele singakhicita babe wethu longcwele imbewu uNkulunkulu lophilako lefanana nawe. Siyabonga babe kweke kuthi sowulikhulumile live lakho akungabi lide uNkulunkulu ungasinikedi kuthula emisebenzini lapho sisebenza khona emakhaya lapho siphila khona etindzaweni tonke lapho sihamba khona babe wethu longcwele sende uNkulunkulu lophilako sikhicite ngoba uNkulunkulu lophilako seyishito incebe yakho yathi ngalelinye ilanga babe wethu longcwele sitawukuma phambi kwesihlalo sobukhosi bese babe wethu longcwele sesiyabudwa kweke kuthi babe lophilako ngale nsinziso lowaphiwa yona wena njengemntwana kaNkulunkulu wendani babe wethu longcwele siyabonga siyacela Nkosi usithethelele lapho Nkosi sinikete khona lamathuba etindzaweni ngekwehlukahlukana la khona uNkulunkulu kufanele kweke kuthi namhlanje babe wethu longcwele ngabe babe sekunaletinye babe wethu longcwele timbewu lesetakhekile nato babe lesetikhicita letinye kodwa babe wethu longcwele akukakendeki endisiyathandaza Nkosi kweke kuthi sendele umusa babe usithethelele lithuba leli lelinye ilanga leli babe lekwekuthi babe besingaqala kabusha noma besingenda kangcono kunayitona. Siyabonga babe wethu longcwele bantwana bakho sebaphuma baye emakhaya babe wethu longcwele kuloyo naloyo umniketa insaya akangakutholi Nkosi kuthula lapho Nkosi ahamba khona lapha phila khona uNkulunkulu lophilako msite babe mkhumbude babe lelivi lesilifunzile lamhla lingamniketi kuphumula lingamniketi kuthula angakalendi uNkulunkulu. Siyabonga babe yenda umusa sibonga incebe yakho lokhulume ngayo qhubeka Nkosi uyigcishe libandla lisetawuba nalomsebenzi lomkhulu wekuphuma bangena emakhaya uNkulunkulu lopita sibinzi babe wethu longcwele lopita icommitment babe kwesinye isikhathi babe utawubita beke kuthi babe wethu longcwele kunikelwe nangetimali babe wethu longcwele simakathe uNkulunkulu lophilako mside umntwana wakho lotena lombono uNkulunkulu babe wethu longcwele umoya wekwehluleka sesiyamelana nawo ngoba lomunye utawuthi itolo babe wethu longcwele setamile kwangete kwendeka lutho lamuhla yini letawukwendeka babe irresponsible ngegama lika Jesu. Siyabonga babe beke kuthi kutawuphenduka tinyanga siyabonga babe beke kuthi kutawuphenduka abantu uNkulunkulu lophilako itolo labakhulume kabi ngelivangeli babe wethu longcwele siyabonga beke kuthi ulungisele isikhathi babe wethu longcwele batawuphenduka noma banemathemba babe wethu longcwele abo laphatheka kosimakathe labanga wa demonstrate phambi kwethu uNkulunkulu sisashumayela kodwa babe wethu longcwele siyabonga beke kuthi live lakho litayithola inzalo. Siyakwemukela babe beke kuthi kutawuphenduka labafunzile nalabangakafunzi labadzala nalabancane batawuphenduka babe nalabagcwele kweke kuthi bayati uNkulunkulu lophilako kanti abati lutho uNkulunkulu ngaphandle kwekukwati wena uNkulunkulu. Siyabonga babe kweke kuthi batawuphenduka siyabemukela uNkulunkulu lophilako kulendzawo babe wethu longcwele sendela umusa sesiphuma siyemakhaya ngegama lika Jesu nakhona Nkosi logulako nakhona lokhathatekile hlangabetana nesizingeko sakhe Nkosi ngamunye uNkulunkulu lophilako ngekwehlukahlukana kwato Nkosi ngegama lika Jesu Kristu Nkosi siyabonga babe amen.